Obrumankoma Odapagyan Oson n'ekyiri nya ahor nti ona me da yeto no Oson n'ekyiri nya abo nti ama eja ahor ne di na ayi wo mfantemanu chi da yeja ahor ba pe nsa na ya aka no so ona no ye traditional priest oka Oson Obrumankoma Odapagyan won ho a wotwa sabai nti da wo be ye bia ona na wo consult nti Obrumankoma no ye nipa wo ye nyimpa Odapagyan so ye nipa Oson n'ekyiri nya Oson so ye nyimpa na sunsum wo mu no ona na ye da mamboa no nti na sa sunsum na ya abosom o ya abosom nti se wo twa saba no wopede wo hu anyima Odapagyan no ye okwalen egre no otu kohwe won anyim na wa asa na aba ye anyim ye fan yenko bebi obokwa akotu nsu no bo nsu no baba na wa abo num nsu no bebi obokwa ho ne ye gya no na Oson na ebopu nsu egodo nti o ye spirit okita ho Aduana fo no chifu na wo fe ne Aduana na eba mfantemanu ma ya fla Ebusua no Aboradze ona mo hon da me Ebusua no ne ye banya eziban bia wo fa ne Aboradze ha ne poto ye plantain ho na o ma ye hu de o ye eziban ho na so na o ma me ye hu de ije wo ho a wo de yaze senti da tete no na wo pla baba na wo pla na wo de soja nti ho na o ma ye di kan ye eja wo asase do de ye de be ye eziban nti eziban nua afam no nti na wo be ye Aduana etene Ebusua no ho ayi mfanta Aboradze no ho na wo ye mfanta fo Aboradze fo Ebusua no nti etene Ebusua no ho aso na wo de ija na ba ho aso Aduana fo no baby so wo pa da me Ebusua no odandam blan aze Oson na Oson nti won so wa sancheze broza aso na batam ne bi abel broza ne bi aso ma abel na afi selmusa anada jata bi gina inchan na kraman anada intwa kraman no mfanta fo ye fa no intwa obinum so fra ne bodom gentia na no aso tua bodom na no ana kraman no na no na no so afa oni na oye hwan asankyereze eje selmusa anaje data binum so fra na awendade we bu blozi dua na ato ho na olewe eziban no anado olizibi ntajobofo gina ho nde so bi o hweza abono leye ana ohwa no mo weze obotum nti owie na no so ko wakafa nka no kofi na okoe no okototo busy wonu abi na wo hu de ezibana na ma ablu wo menum kwaze na oche de ono ne da nku ne da na bol ebun no do nti wase sa etoto a oyeye enua so za oyeye nti na wode pawa odandam bla no ebla adam ahaya lokodo no ejobofo no wo ntwa anada bodom bi a watete no kraman so olokwa haya ozi nachi nti bla ejobofo kwato de esapon leshewo no iwula no leshewo no otu ijane bi tu abona no ma wode bafi nti de meja no na wo ba ya animbili bi aso wo kwada na wode yina ni bi aka ho ijane bi aka ho nti onam de Ebusua du na ye benya ja wotum wode yaze wode yezi bani jeba asase do anada aka na Ebusua no mu ti yewo nsu kase bi wa ha wo mukrom wa wofa ne eminsa na eminsa Abosom no nso tena ayewo medam nso yetumide kase owo tete no Abosom no bebia owo bia na Abosom zawadze ba nti ho wo Abosom zawadze ba ani obaba bia na otena ayewo nti wotum koma wo so gina ayewo ma ayewo ne mpombo ani wo so woni tuma owo okay na e bia cement nyo Ebi adabo yesu de be meto honsa o so SuroWiase ewiase hu dia ebe si kira no wodim nti so SuroWiase TV won SuroWiase anache se unyini nche nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa woni ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen as Aduana fo se SuroWiase ade na ye dia chesa Aduana ene ye drum mu de eso na eba betwetwe nkomo ekwanya Aduana fa so baaye na afei no krama ye jetua na no krama no ho na so se eja ne de ma no a ode baaye Aduana fo se omo na dija ba Wiase ye ba be di ni nyina ho enkomo omomra ne na ye beka ho asem ne ye wi a apotoyewa ene eta eno so ye de betoa Aduana fo de no so na chese bibia etumi ayi kama eta ani apotoyewa ye twimu no ye be di ni nyina ho enkomo menua na tise yo na me na adoba obi abetwa se mbisa se wa wale ana echi no ye be hwe ne yi na no ade odisi ye mfansi mom ahai nkwanche ho wo hwe ne yi na no ahai nkwanche ha so ye nkwanche mom ba ye gudu eze onto ayen fa dwuma de mba wie na e bia ma etuma aka na ma akira na wa ode wonde wonim
Yo ahwefo osesa na yen kan kire mo ye be de aduana ho nkomo obetimi abo aduana tofa kakra maye kwan be na fa so be nya aduana edin den na eka da se beble was kan masa academy zo Okyeame Kofi Badu na aduana fo no twifu na wo fa ne aduana na eba mfantima ne ma ya fla Ebusua no Aboradze ona mo hon da me Ebusua no ne ye benya eziba bia wo fa ne Aboradze ne poto yi plantain hon na o ma ye hu de o ye eziban hon so na o ma ye hu de ije wo ho a wo de yaze senti da tete no na wo pla baba na wo pla na wo di soja nti hon na o ma ye di kan ye eja wo asase do de ye de be ye eziban nti eziban nua afam no nti na wo be ye aduana na ye wo Ebusua bi wo twime ma wo fa ne etna ana da bibi da etna Ebusua no ho yimfanta Aboradze no ho na wo yimfanta fo Aboradze fo Ebusua no nti etna Ebusua no ho aso na wo de ijane ba ho aso aduana fo no na Aboradze Ebusua no mchema aja tete mpanyin sam kan de won sablani Aboradze okusu benti aduana ntwe Aboradze na wokita abobi ane sablani abokura ne zineze ebaasa ekolo ye jata ekolo ye selimusa na kolo so ye awendaze baby so wo pa da Ebusua no odandam blan aza oso na oso nti won so asankyereze broza aso na batam ne bi abel broza ne bi aso ma abel na afi selimusa anada jata bi gina inchan na klaman anada ntwa klaman no mfanzefo ye fa no ntwa obinum so fra no bodom gentia na no aso tua bodom na no ana klaman no na no so gina afa one na oye hwan asankyereze ana wana ahyanso na momu binum so tum kwa gentia baasa wode yinasin baasa no toto a gyawa no one gina ma egia aso so tum di gina wo ma ono wa abla won fa bodom na ana krama no mba mu bi nso oyeye na Ebusua wa abakwasa mese da kru bi na ejobofo bi wa haye mu na ejobofo no kwa haye mu no okwa no okwato de selmusa wo anwanyim wo jatai wo fa ne selmusa na dem selmusa no owa anwanyim na anwanyim no za ole yan de okwato de sapo bi le sho oye bush nwula bi le sho nti nwula na ole sho no imbo na wo hihye mu wonya baby mfo woni ti mfa nti baby a mbo ne bafa no oye kwan ko ten ehwala so na jatai ekobutu a se abobi fa oba na wa akire no nti ejobofo no kwato no ogina wozin hwe za abon le ye nti abon ne chichi mbo no owi bi wie no ohun na ejobofo no pe na osi ni taade na ochu abon no ko suma baby kwa we afi no ejobofo hu ndam no so ko wakafa mbo nkumankuma na aka no na oziba fie oba no obo na ne fiefo amande ana na ablewa amande de nda okọ ham no za okọ hu ni adeche no so ejobofo kwa haya no asan kwato de eje selmusa anaje jata binum so fra na awendaze we bu blozi dua na ato ho na olewe eziban no anado olizibi ntajobofo gina ho nda so bi o hweza abono leye ana ohwe no mo wiza obotum nti owie na no so ko wakafa nka no kofi na okwe no okotetu busy wonua bi na wohu de ezibana na ma ablu wo menu mpwaze na oche de ono ne da nko ne da na bul ebun no do nti wase sa etoto a oyeye enua so za oyeye nti na wode pawon odandam bla no nti no ejobofo na nifefo wohu ndam no za wakan an de waze selmusa anajata be ye honi nua wohu bia we nkono afeso waze broze basan aka ho na ebla adam ahaye lokodo no ejobofo no wo ntwa anada bodom bia wa atete no kraman so olokwa haya ozi nachi nti bla ejobofo kwato de esapon lesho no iwura no lesho no otu ijani bitu abona no ma waze bafie nti de meja no na wo ba ya animbili bia so wo kwada na wode enyina no bia aka ho ijani bia aka ho nti adebachi na ochede de meja no ondu nti one na se wo be yeziban a wo kwa no aka fa bi wo ka yibi wo mu na wada aye wo yeziban nti wo bo eja no ho ban nti Ebusua no hu de afeze ejeze olbagie ma ya atena wiaze afebo senti de eboba na ya pra na edi soja na ya ble
nti sisi amboba no so wono ho adwe won kakra nti onam de mabusua du ne yebenya gya wotum wodi yaze wodi yeze bani jeba asase do anade akane ebusua no mu anade akane mane mu nti onam won ho na yebenya nti na wa ahyense ode no yewo kraman ya agenti atu ana no na binum so fa igya weku agenti baasa so de gina afade ya asankyerɛ de anade ahyense ode no ho no nti so yehwɛ Aboradze Ebusua we no ye ho na abakwasam nti so adwa obofo no na ebusua wo hu de bloze no oye ezibane no na enua ne danku etoto so ane danku no wa asame ze abona am yenya aza a oblaze do one na obeya asam si na mfantefo ye de to do de Aboradze Ebusua a obeya ablozefo enwo de wone dodo mu no ye ntumi enfa ene nka ye ne mblazefo wa de sua mu no ade bi wa ane dodo no obede ye de a ye de sodo nti se oye Aboradze another blaze no dodo ye Aboradze fo nti na ebenya Ebusua di de Aboradze Ebusua no na mamu wo pa ho Aduana ntwa Aboradze Aduana bakosem ya wo kan body a abre no yenmi se bofo bi ne ko hu ye na bofo no ansa na obehu se aduane ne yedi no so ohun able no hu ye no woti bi no hu se eja ewo ho no de toton ye no de ma krama ni di ti krama na enwu no hu se yedi za mo hwehwe bi na amazugu anyim ne de oboto de selimusa no jata no ebudua na ato blood dua na ato a oleji blood ne bi nti owie no obofo no hu de aze no wozi nti jata di blood wodi ohu jata wodi blood wodi blood pa ene sisi encheme ko zoom de blood be ko wani adwuma me de bedin se dua be no ho wozi wo se wondim pa ole yenya mesubi nti yankopo opede oda ade na edi fom de oye ezibana a wozi nti na ebi mpo odudu abo no do no nti no onu we tum wezi na amono no hon yeye yimpa na yentum nzi na amono no ode wozi befie nti za wozi befie no blood ne batam no so ehu de ibibil na bisu ye ebun nti za oye ebun no na wobonu a wodi igya na otu ifi krama no na wodi tu ya na ano no e wasapo na ole hyew no onu na wozi ba ya wodi befie wodi bonu a na wodi bisu tutun ma able no hu de ni na wozi oyeye nti e frita chima ina he ne koso ye Aduana hono so won hu do so ye Aduana fo won hu do so ye pa nti no ti de ma ahwese no maka no sisi ano Aduana fo no woti bi wo esantema bi wo mfantema no na mfantema mu no so ebo hu bi wo ebi wo nkosukum aya achemfo ha woti ne bi wo ha iko oguamani ma nso woti wo ho the man so asantema mu no so hono so wo neti wo ho aleye wo hu do so ye pa na abakosem mon me ntwa odon abakosem no kire se Aduana foro omu firi fom ne pie enhu de wo fi fom de enyimpa no ana de omu se nyimpa no firi fom ne pie emi mi hwehwem ne nkyira madam na mametu ma kyen de Aduana no so baye Ebusua ma asantefo no nti hon na wo hwe ho na wakada nyimpa no fifo mameta asen de emeza mechire fitete okoya ade no fado bae na echiri na ye bi kan ho no obi botum akada Aduana tete na ye de wotechima no ye de bopo mfantimo no emimu wo fa na me na bi na odi kan ze bae mana na no ba no na okwapo onua dokon nti nyimpa no tum de giado wo ho de ka bakwasam na momu onka nkyire me de da mokwan na ye fado a ade ne din ba ye Aduana anada Aboradze nti emima ache Aboradze na mede Aduana aka ho no nyimpa na wo benya Aduana no ebia da nyimpa no ono na asere yin no fifom na obae obopo ekuro no do na ode ba chichile Aduana kuro no nti na ho wa abakwasam no wasi wo fifom no da munu su ewo ho obitum ka de me ya adwena azin mana na oze Ebusua na ba chile ma yenhwe ane nche kwanya izin ba adwena azin no oba che de mana na ba na ochewa angwa mana na toto bloze ane no obesi da mumuchi obaye wei ane ya manhwe ye ya atoya do oman kyeremu se Aduana hyase fritachima omo se hyase fresumenya esumenya no so ya akan na akanfu nya so ye ti etachima nso obi anyu a oya akan nya ono wan fitachima nti se ye kan Aduana no ena ye Ebusua etwato
ho na we ebusua atwato enti se atwato de na that means ya menya wotachiman menya wo asumenya aduana ni fi abradum o fi abradum na asumenya no onya so ya aka no kro aka no fo no so ye ba cheche ye no nyen na wotachiman kraku bia wo fa wo bono nti akane bia aka asante ekan zema ekan fante nyen na ho na ye tifi nti aduana fo no dem ija na wokita no mo we ntuma amfa amba mfantime ma na asantime wogya wotachima oye bono wo no mezi dem hwehwem na echi kakra ze wo ne na anse mpanyifo bi from wo adwuma akwesa ama afahye akwambo nti mokwe no ho ne yakwana na wonyem san ko esikado na ohine wo ne mankrado ne ye abrazin nti mezi dem hwehwem ne so echi nti ho na ho wogya ija no wo ho nti ebusua biara wentu amfa na ahyense oze amba mfantime me no ho na wogya na mom wode su no bai nti ya kaniyin kotenza wochiri fitachima ho na akanafo nyina yeboso ya na yechiche ye no mu dam na ote ya ti ase nti dam esumenya o se esuweja na ho esumenya ho no dam bro no enyimpa no ebia na opanyin no ono wo hu no ofi asase no mu na opue na oye nyimpa no kotenze no ya kaniyeze na chief tachima because I want to say sumenya na yete say sumenya forest na kramani dija ni free mu pie nti dam na ote nti onti na meka de ye bia ato ya do no opanyin na oba na oba tu dam kuro no e bia na ahaye mu no ni so hu dam asankyereze ne bi wo ho nti na wo fa aka ho na so ikuro ne ya aka no close a wo chief bono oye tachima na ye hwenzema bi hu ye de bom sablane nti na ama iya na nsam no pobele ya ada na kakra nti mfantime no no ya wa ablaze nti ablaze no ni etna ebusua na owo ehwo no na momu de ba ebusua mu na mfantefo ye benya ntwea ebusua ntwea ebusua no won so wo ti wo ekumfi esam ye wo kro be fa na esam ho na woni ti wo esam no ye wo esam na ye wo esam eyisam nti hwa asankyeze na won so wo kita kraman a jetu ya na ano no de ebusua na ba ye kase nti no ebusua no munyimpa ne bi ye de wobotwo nsu akwa afa na won so akachechi won no kro na bla wo two nsu kwa afa no ena ebusua ne kada wot na wona wa ye dziba ne kakra na obi aso amfagya nti hwane na kraman su nuwura na atete no onyin no kwa habanim biala otugye ne bitua na ano na odekọ nti eduanafo no wose kraman no gyetua na ano na owo habanim obofo no otu bitua na ano na wode kọ haye amasa okono le yeziben ya na wode ayede aso enti se eja no bofo nso kotu wura nim bofo no de okoto no wa bla ebusua ne ba ya blaze no okoto de olehye na ode ne kraman no kwaye otu gye ne bitua na ano ohu nipa kora na wo hija no we hu one ye nature ehu de iwura no wo ya ijetum toma onye obia na olehye ewietum isido ama jetom ohu bida me hu bida odi weni ehu bida me hu bida na okoy no na ewura na adry na na green ije na atom ewura ne bi adry bi so ndry se onsa anche won kan che ya de yankopo yi no wadi wo ije mu chile Moses wa abla na ewura ne online show nusu na ejewo nti na oche da ade na oye adwuma nti otumisi ni ya yankopo ne hyehyem nti kwen wa pede ofado ma jeba wiaze nti na yankopo de ho ne sukodu ya ho no ma obofo ne tumu fa gentie ne bitu ya kama na ano wobo so ne kase wo fi a nda ya fa ne bonfire da meja no nti da bonfire na da bia wa ya ondum da nti one na sa obofo no olokọ habani ma otu bi na odi tu ya kama na ano na wazekọ nti sa wo Canada ma da me na azin momote nti sa ikro no so ya aka no close a we chiri fi bono ya ti ho na si yo nti wo benya ntwe ebusua no na wo ye de wo beye zima na eze no mo hu ya ide obi amfagya nti bodom no so hu de so wo beye zibe ya nura na atete no kwan a ofa de waka fagya ba nti abo no hu ni ne pe na osa na chi no otwa esute no kwa afa wo kuro no do na oka fagya nti no ko no azeba ma wode ye de ba nti da mo nkrofo na wo bedi nsu na chi hu de abo na abobo ho ma wo etum wa ye de ba wa atena wada wode ne ba ye wo nua na wa ahyense oze ti da mo nkrofo no fi Aboradze Ebusua a ho wo fa wa ntwa ebusua ni da mo ntwa ebusua oni ebusua ofi Aboradze Ebusua mu e bae
na ebusua sa afi mu ba bi o ye techina Aboradze Aboradze dem techina ntwa busua ni ye kan ntwa na ase kirese ntwa ye krama okay binum tum de bi o tua na krama ebusua ona oye wa asa nkyiraze na mum nyimpa ne de wonya krama waye mbo bi o de bobo ebusua o ma chanso de ese chanso de ne de beka krama ebusua nti techina ebusua ono so woye Aboradze fo na bi o panyin bi o wo ma na da bi o tie bi o wo mu no wo fa ni techiwa na bi won yo edunsin otetewa ahaba nti na ayem yie na papa oye oja awo so nti da ma bi wo techiwa no na asefo na obaye techina Aboradze na wode pawo Aduana Aboradze ntwa nti Aduana no oye ebusua ne nsabla na anya ye wo ha ye kotwi me ma ho so ye wo na ebusua ne ti bi wo ho nti se ye ntwanyi anatachina ya na Aboradze ya ibo Aduana ni na ya azekọ senti de won ina wo krama ya agetu na wode kwa haye nti ni na ya adekọ na momu techina no hwana na no ma akonfo no na wowo mu pa wo ye dunsefo na akonfo nti hwana mfante mem wo ye Obrumankoma Odapagyan wodi mfantefo no wanyim na woni egya ahol kan ho bai nti hwana edu mankasimula na about wa ye hwan ohwanyi anade semuro sisisu run about no wo ye techina fo Aboradze no so techina ni fi Aboradze nti mankasim no kro ne ye techina Aboradze fo hwaneze se yekoma yebeka se techina emu na yenya Aduana mu ne yenya Abosom akonfo na sisi oba se Aduana na omunkombi mu oyoko ne asonafo na ekom owo ebusua no mu nti iku bi obata bi na ne mba no ho wa afadam afade nti bopo mfante me ma techina no owo mpa na afa bi so afade ho no wonko so oye fiefie nti se obi se do zaza wontu wonka fa mfi dam obata bi ne fie dam fie na no de wo zaze na azekọ nti nusu wo ma oye adwuma ono na Obrumankoma Odapagyan we techina fo nti oye Aboradze fo anade twimem no oye Aduana fo na momu osun echi ni aboa osun hwane momu oye mfum so osun na chilin ya ahor na mo so osun echi ni aboa ikwa ha ma anya osun nkoten na owo mbopin wo dam na yeto nyum na ayeka na yedi banyimpa ma eje osun na chil oni ya ahor no so ne de ahor na mfantefo yegina de yede bo ahoba saate da o sa ahoba on no ye nyimpa yelbesi mfante manu ma ode ne nkwato wo ma mfantefo yenso de na ebo esi akon oni ebo esi akon nti dam na no so ye nti mfantefo no ye wo ye bokafo a wo fon gomuo kro no nyina oni eja ahol na asefo nti nyum ne ye Obrumankoma Odapagyan osun na chilinya ahol nti ona me da yeto no osun na chilinya abo nti ama eja ahol ne di na ayi wo mfante manu chida ye di ahoba pe nsa na ya aka no so oni no ye traditional priest oka osun Obrumankoma Odapagyan won ho a wotwa sabai nti da wo be ye bia oni na wo consulting nti Obrumankoma no ye nipa wo ye nyimpa Odapagyan so ye nipa wo ye nyimpa osun echi ni osun so ye nyimpa na sunsum wo mu no oni na oye da mamboa no nti na sa sunsum na ya Abosom oye Abosom nti se wo twa saba no wo pede wo hu anyima Odapagyan na oye okwalen egre no otu kohwe won anyim na wa asa na aba yanyim ye fan yanko bebi obokwa akotu nsu no bo nsu no baba na wa abo num nsu no bebi obokwa hwane ye gya no na oso no na ebopu nsu egodo nti oye spirit okita hon na ni na na chi no consult eja ahol ono oye wise man traditional place a oka won ho nti odi ho akotene ye nti wo be wo dwumazi ne wie no na wode mfante man ni na ahye eja ahol ne nsa nti eja ahol ne di koso ya na nagomua nti ye wo gomuo close wo ho ansana gomuo fete ni na asesa so sa ni ya ye eja ahol nti eja ahol na hindi ye na nagomua nti nyum na asesa ni nti na amama papa ne yentum nka no chida ahoba yedu obi aka o se osun na chinya aboa osun oye osun na chinya ahol se ye banyimpa ma dam na ote nti no ye hwa sanchezi a Aboradze Ebusua Aduana techina na ntwa wo ye nkofo a wo akoma wo selimusa no jata no ni suban wo akoma ye nti Ebusua no so wo akoma na wo ye Ebusua so wo pa anyankofa
because abo krama ya krama bi a opayankoye setete ne yi a oboa ina wona ablebo so ye hye won ye halwa ablebo onam krama no anada ntwa no ya abo bi a no ya ha ina won so ye busua bi a kan busua kura edomi nyina ababa abagina ehwe krama na se krama bi po a ninu anum ya abababo no nti wo so ebusua ndam na ote nti kasa o mubom wo kasa wo bom nti wo ye busua bi a nche ye hwe mo yi da wo we krama oye wo ebusua akrade nse wa akrade bi ade ni kan sa wo nti no obi wo ha minimo obi a woton ne za oye ne ya pa o super oya Aboradze yin woton ne krama ade na krama na bodama da bi nse we nyina wonwe nti woton ne so wa asen olusu na o chede odo bi wo mu ma nti oye wana akreze ne dam na won so ebusua no wo ne ti ayede hoti ani tachi na funi na dam na wo so hoti wa abo na wo ye pomprom so wa ablabom wo ye adwuma Aboradze yin ana tachi na nyi ana aduana nyi ihu na ana etena nyi ihu na oye pomprom wo adwuma wa oma na otimu adwuma nkoso nti dam na won so wote nti woni akane ebusua a otwato kra oba ye hwe tachi na no ebusua no conformity ayuwom denti na wotena ayuwom oya amamble na amanze akonfo no dam na wote ye wo nsu kase bi wa ha wo mukrom wa wo fa na eminsa na eminsa Abosom no nso tena ayuwom dam yo nso yetumde kasa owo tete no Abosom no bebia owo bia na bosom za wade ba nti ho wo Abosom za wade ba ani obaba bia na otena ayo nti wotum koma wo so gina ayo ma ayo no mpombo ani wo so woni tuma owo okay na bia cement wo cement ni so ba na ma na o chede kusuma amamre na oli eduma ene yede ye ide na chese yindi ayo wa ho nkomo ene eta ayi de twi ye friend tapolino friend tapolino yibedi ho nkomo epie aduanafo yi mu ne de esese ye ka ho asem ayowa eyeden yo zaye yahwehwe ma ezigwa anyim wa ayowa ho de tete no na nyenye bibia wo fa ne plate ana chance na mamu ayowa na anwenofo no wanwene ma yedizi wo mu na chese ayifo no oye adwunazefo no na de ade ayanwene bae ade ayanwene bia nti yebenya ayowa no ina manyenyima ayi de bebi so wo fa na apotoyewa na tepole ana me de na momu infante no yebenya izin foforo man de asanka na kwanya infante ni si benya no na nde mezigwa anyim de musu anu na me de nche ayuwe anada apoto yuwe wo poto wazi wo anada binum tumezizi wo na momu muhwehwe me na oche de onte da nye moko anada tomato sabochu no wo mu nti na ofan ayowa na ayowa nje o ma yabaka da nda oya chance ana bowl ana plate bia tetin na wozizim na mfantefu ye benya no asanka na aso kire nyan de mfante memu no se asam kase bi si ebusua mu anuanu ma na ada awolefu ma na sampanyinfu wo siesia na wo pe ade bia wo de beye ginesi biwa mo ho anada ahyenso zo oche de asam no wa aka we siesie ntino se wo siesie asam no wi a zampanyinu yan de wakafa dam ayiwe na wo de ezibana egum amadam nyimpa ku na asam si woni ntem wo siesie no na wa ahye won de nda we siesie won asam wo mama asam no onka wonje mencha kula sande asam no we siesie na wa ahye hon mo wezi ezibana wo wa tunse edizi nti damanzi ye no na o ma mfantefo ye benya dam izini fi ayiwo me de asamanka ma asamunka na baya asam sin de asanka na momu anya de asanka no ye tete idinya na wede fra no tete dini ya ayowa ana de apotoyowa kwa ni mu na mfantefo no di ye wana amamla no wokusum no na mfante no ye ba fra no asanka nti se nyima asanka wa abakwasam na atibida we no ye kwan na mfantefo ye fadunya asanka na mo ye mo bi no so da ho afra no ayowa ana apotoyowa no so ma wade ni so oyeye nti no so na aseche kakra akanafo yenyum ne na tapolino wo hu nimde kakra tapolino senta tapolino nhye asanka no mu
na momu ya baye na asanka na teporin de manyanyime de onu na yedi sedo nti yedi se asamodo teporin na ogina ho ma nda tete nya no court adesua na de wodi obi na asama onu na ogina do de oya stamp ona nda baka de oya stamp nti asam no wakan wi a anade eziba mpo na leba ye ne de sudala na oche de liye ewie anade ewie nti na onu baye teporin nti na ye wo nkwanta nti nkwanta no hwe ihwe no tu na wa achia no de teda eta na ye wo nkwanta nti nkwanta ne gye ma aze ebien ye wo mabotum da nti oche de botum da asan nkwan ne ye wo de ye de sa nti nkwan na de basaw no nti na wa ye nanyim no ekwan bi wo me de fasa na ono egina wa ma nkwan na ne ti no so oyeta na aboboma aye nkwanta nti ono na ye hwedo manyanya ono so nti ye baka de nebli ncho ye stamp yɛde di dwuma wa aka ne manam yate ase na kyese de wa wo hweye no Aduana Aboradze ena yedi ho enkomo na yebenya tachina wom ena yebenya ka ne sei entwa nso wom ne nyina ehye Aboradze num because enum ne nya Aduana enum ne nya tachina ena mu nso ne nya entwa no ti ne nyina enkomo a yedi ede afa obi wo ha na ka se me nkwa de mebusha me nyanti de etua mu me nyanti se yesi efri baabi ansa na ekọ wie baabi enti se ebia wo ye aduanani na waka asem bi na sa wo ntia se eson de wote na outside na eson de sisi so all kana na wada roma enya bufuo so na obisa mpanifo enso amye hu de ekọso me se mahwefo wo so de sesirikwa beka se kwaye ni mu ne de ono na ete ho eja no ye musa kramane se ehe na onye eja no kramane betumi de yakọ na yakọ akọ nzu ya mpa akire mu a eno na o kire nti eja ne de yese nature eno ana ye den e baaye a aduanafo edi nya eja a mudi to mu so mu na dija baaye na yede no aduane na yede yese na yede yese nti aduanani bia ye hyehe okasa obom une aduanani kasa kra na nya bufuo so de we osibika no beka se ne buofu enso ye nani blesam no wo ka ne bumfu ye ibi enim kasa ketwa ka na se otete ngbagogogogo onyu nya asem a obi a wo krom ha nyina abete obebom am obi aba no aba bete de ekoso na no so ye aduanafo esu apart from say omo kasa omunim kasa ketwa ka ombebom mu bi abekoso from say dwa kra no odi a beko yiye no ye obibi fufuro bi wo ho a omo no omo ntumi nye say ye omo chiwade ana say bibisa ja maka kan we de ihwa ihu de nyimpa bia ye wone papa fam na ye wone bona afam na ho so wonyi ihye bia wo ebusua no de we ye chiwaze ana de we ye masade emom ma mudigu anyime de woni so no ehwe selmusa na na hwe otwa na ana da krama na woni yede wa ya bo woni yede pa ye ya bo woni yede ye na wo yankrofo so a wotumu ma aze onyi wo pede oba senti de ho na wo hwa do na yenya blaze ana da Aduana eja no wo yankrofo a ho so wo wadun bi a wotumu de ya aze ma oyeye enti na chese aduanafo ye ne yehu Aboradze ho na wo hu blaze enti ene se ne kwasen ke di Aboradze na wo hu ne no na nyimpa no abo no lezi enti ono na o che de aze no yeziba na awazi na akoye yeziba na ibezini na yeziba man nti abo no man yenya aze a obulaze do nti na yeto no blaze nti dizini bia wana na aso kire nti kwesi boye so se plantain na nso onyim senta oda ato no plantain yeso se bode bode nti infantile se aze a obulaze do nti blaze na yenya nti ebusua bia aze oye biala se ebusua no enya ase yede onya ase yede wana able bom no oye na oye ebusua ni nature esesa na ole nye ye nti oneze onye da ebusua ni na nisuba anya fi ana da obi na owe ebusua ma onye suba oye ebusua ni na nti yale chede ma ihu woza abotum se udin baby ya shiwa na abla na ase kakra ma oba ya abotum nye amanfo na nkrofo esan nkrofo esan na ye wie ne dam no masen acha waze ko afa asemsene bia ya fa no akontan seka
akonta sekan eno na akwa santimema obi ko ware obi nua ba me fa nsem nua be ma ye wo twamini na ni nua ba ne me obi be wale me obeji akonta sekan eno ho ase na ma okay ono ho ase na ma yeka no na asam no kasa halenti asesa na musa na mi me de so obi ko wala wode sekan ana de ofen kotokro do ana awode kotokro awode waze kan wona wode ko na wode kama oba no nua no mayinfo no nti na mahwa wole beble na waje so muhu de damaze no wode ko sekan nusu sika na waya waze ko nti mohwehwe mu na oche de asam no mu anya akonta sekan na mu oye akonta ne siwkwan akonta no we siwkwan wonu nua oba no ho de wa awale nti na oje de miskan nti oya ahyen so za akonta no oje no de desi de mu no oba no wa awale nti so obanyi ne ba na akwema mutumo paman ena me kran so sam wale na mejano de na ma be ma foforo nti no se de misika na akonta ne sanka otumu gwa awale mo ye botumu we jado da awale pa de minje ntu because oyin desi de bia wo ho nti so akonta no inu na nyi wo mpo a waji sika ne to bele wa baba bia waze man mo de ya desi de nti da ma asam ne na kasa halin ta baye akonta ne sika na mo ya akonta ne siwkwan akonta ne siwkwan wa nunua na afa de munua no wa awale sisa ma aja atu nti na ma tu ma aje de miske nto ya akonta ne siwkwan ne sika na mo anya akonta sika nti se emi ameleka se mo bo wale unua ba na se akonta ehwa na ma de kotokro a na de katrase bi ma de blood de je a menyi ntu be de baje o ye sika na baje nti dem sika ne zin ye akonta ne siwkwan ne sika akonta nti we yisu na ma de cham sika na chese ya akonta sika ise we be ma na be ware me na kofa sika blame nua be ma onje because enye sa na tie ono ye ise akonta sika ti akonta sika no no obo me ho ban wa hwe me so mama be du sa me pesui o montoto ma se be ma bi jimi obo no na sa wo ba be fa media o de me hye won sa so sa e ka na obo me ho ni nyina no oje because e bia me ko kan to kwa na si ne ni so eno de me ko akoto aduro eno nti na mo kan sa o ma wura po no wa da ne ya da ne sa akonta siwkwan nti baka ne de sika akonta sikwan nti sa akonta sikwan dia o ma ni sika no wo firi ho na o tumi akofa ne nua ba sa na ade no eti nti se de miska no so oje so a osanse do bo awa no ho ba ma na akonta no ama se abebi se nunua no bayi na adwo do basen akofo bayin foforo we tuma abaka de munua awale meje ho sika nti de ma na mo na aletu no ale mboa na no so edi de mudwuma na aboa awale no nti ya akonta siwkwan sika na mo anya akonta sika madam ase yenso ye da wase wonti bibia se ja go comment section ho na obisa no e de amount na afi so wacheche ema foforo ensaka se ne ne de kan ya be so se obe subscribe to the channel no na afi ho wacheche ama foforo ensa etumi aka bibia ni na wonti ase a be se obe free ni abema na jinchiremu afi no anasa onhene betimi ajinchiremu e de afiri onhene ho no mo se na bibia etumi akototin e de amaye yada masi